Patala fatu leo whaafonga le nei fo I whaopoponga talafou mai Samoa o se mai ele whaafonga. Se fulma le 5 au talavou mai ekalesia ese le atunu. Wasai nia le whengainga ma whaamatu atu iai le se leni se la wafeta la na whaatupe na le Unia Europa. E ngā luroi whaatasi ei malmatanga luenga le puna oa whaale nātura ma le se manga. E ao ina e au talavou nei la pesiunga ino whanga whai telepo o le taulanga. E whaaputu ma momoriane I le vaenga toi fausia ai o loa le Samoa Recycling and Waste Management Association. O le vai aso nei na sai nie le ta I se fulu wafeta lai au talavou sa ngā luroi mai le tausanga umawai le no lato whaaputu ina I le la pesi o pepa I ila o whangu vai iunga e la fo I solo e le ngato autu maa la vai o le taulanga ia pia whapena fo ino whanga I nuutu taulanga. O le fionga le minister o tanga luenga o puna ofa le nātura ma le sio manga, le fionga to susulu Cedric Schuster, na ia whaaftaia sui o le Unia Europa mo le nefesoa swani tele, e le ngata e manui ai au talavou, ao se au wala le leile ai tu ititia e le whaalanga ino le sio manga, a ia whaatu mawina sa mo le tūlanga tū mama, malona matanga o fie. O le ono I le neo tausanga talu ona sola ese mai le li paangatāia Jong Ni mai I le whalpui ta whaingata e le aso se fulmaliva o Januari lua fes fulmaliva e le I maua lave o mai le so. Na fisiringia le utustala le sui kom sinon tanga rengo leo papa li I Mona Lisa tia keti le mata opule nei. E na ia ta ua wa tele whaamtalanga wa tui nātu e nisi le ofisa, e whaapea wa maliu lea lee, ao nisi o wa sola e atunu o fafo, peita e tu maupea le talitunungo leo, ona e leaini whaamauningo ia maulo tui nātu e nisi o le atunu. Sa iaisi o sa whainga leo nei tausanga o mawae, e na wa ripotiane nisi mai awhio anga whale atiu masanta puala, mai no o I ai leo mo lato wa ai lea talavou, peitai e le I mawhai o no lato pue nei le vave o na sona ese. E tu mau pele mau leo o lo soi fua Jong Ni, ai o lo iai lava se no whanga lilo o lo lafie o ie o mai le so. O awhio anga fu ie rua sa ilia ie fo I le pangta le whatu a sola ese tarui nei, le usa valia le fitu vai aso talu o na sola ese mai, e ala wititi tua 5. Mai o lo tahal sanga I pia lavan tanga luengo leo I le atanu, e ripoti vaveane se ofisa o leo, se nofanga I vaia I la ui e to olua, e le ngata e maua le tauitau se leni, ai mo le saonga le mu on malulau te leo le atanu. E te ena e le teitai o le whatua tue le tua sa mo o tasi, le saunoanga le teitai o le tua ngai I le whailo inga malau tu stala le vai aso nei, wa malepe le palemene, ona o le vai luina o le vai ngwha upu whai o lo o tū lai le foe. E mali e le mea, sana le malama ia la audi. O le mole mea o le whaake o le palemia, ma se vaenga, o le malepe a le mea le la. O te whatusaria, I le mole mea o le te sao le ainga, malona au ainga. Pe la ofia me malana vaenga o tu fatu saina il matai sao malona au ainga mo meo vai makai ano fola se vai matai ma fo le pule ale matai sao te mato fola me fai matai sao ole tuli eselo le melanga fia mele fai ole tuli eselo ole la me fai e lato ole fa me vesi no ole fa me vesi ole malepe le mele mo malepe le na ai peita ina sa no le fionga la uli e se le mau na sa no I le fionga tuila epa o sa no le vaenga le tua ngai fa pe ua vai tolu le parlamento le tunu ua tolu vaenga I to tonu le parlamento le tunu Samoa malau whaafonga mai, e me se fo I le paia malu maulungo tu stala lau ale si whaasare lau I le sa o le mau. Le mato whaamtalanga
ina o le lua lava vaenga whai alo ia I te tonu le mauta whono Samoa lo whamao ni le taimini nei o le vaenga o lo tu o le malo whatu tua I le tua Samoa tasi ia ma le vaenga li tua ngai li chapipi o le mea le na tau lava o na whamanino o na leo mātou vai atu wā ngai tusi ale taitai o le tua ngai I le whawhonga vetalai e tua ia ai tua ia sese ai se whaunutanga al komiti o tupe ma vea ai malatou alofanga I le toe o atu I ni whaunutanga komiti wha parlemene ona whapea ua malepe le parlemene o te manatu Samoa te taua na whaasao le matau puri nei e le o malepe se parlemene Wa tui nātu le tusi le te tai o le tuangai I le whongwhitalai o le mauta o le aleto e awai atu o na sui e whono komiti wha parlemene o lo whātou teia e le whātalano e nao le tala o le tupe. Ma o le tusi na tali mai e le whionga la uli le whailo inga mala utu stala. Ua tolu vaenga le wai tonu le parlemene o le chapipi e langolango le surbat o le vaenga o lai lalo le teitai o le malo e sfuru lima o le vaenga o lo tutu mo le fast e lua sfuru taso le nei o te manau e whaasa o mwhamanino e le moni le mag ma o le tūlanga lea o manatu ai tūlanga lai o le whamanino o tau pulenga I tu tonu o le vaenga whaofai ta tia mai pei tu tonu o le vaenga whaofai soa lau pule whamanino whaamamalama ma whai tonu sa ale mamalama le whamtai e le mamalama foi e tūlanga o whai malama puranga o lai confused lona winga o le matua fe numi ai mele tau tala I e le mamalama stama O tauli mai na le teitai o le tuangai le tusi mai le whailu tusi o le vang whaupu whai al whātua tui le tu Samoa o tasi. O wha I loa atuai le to a lua se funmali iwa o sui whai pule o le parlemene lea ua ia I la tau o le whionga le parlemia ma minista e to a lima. O wha maunia mai le teitai o le pāti e le o toi a vea ma sui alo I au le la tau whawhali tui. O tala whawia mo le whae unga le neiva ia so whaamania tele le tua isi o tātou tunu whasai foia.